Kalau yang aku ngoi ni kiri orang ba, ngai i, apa kini ki samla, ki nak minta ke bapa, nak minta ke Hawaii, jom ki kun ki ti jumi, panwan, ke patang mati na pun. Pi kini ki jom ki kamrik pawan, kari ke bede, mau beli, mau hak kari ke si jumi, kita lagi jom ki kendau siam, kita ki rirai, kita ki create long kasi, kita ru ki risno. Dia kena kecil pemerintah kahap ye hapok hari kadek kadek hapok kini pej jong sim jong kerat dari jong kesini. Dia nak katakan kita nak pi kena kesorkan nak kapor kerja penbi ye kita dah. Pej mencuala jayu pori boy ke kasino. Kai beja kasino di stok plan yang boleh desat ban orang kita kami khai dikasih gini abandi kita kita bagi warna bar kintin. Kata orang jing bakal penbi je pada dari mentah. Sekarang ni kumpulan menin dengan i ke clarification bau korak sama om bahkan day tangka temporary, taman tapan wong harapin kerja. Kini kini tang posisi ni asal ulak bencin betul tu. Hang ni ngendut pun is one of the teaching minister in Malaysia. Pi kini jemut MDA. Mensuang uai nak MLA jeng kemau hati konsi wong. MDA truly means Master of Development with Action. Totally fail. Ngang MDA means Master Makelar Dealing Agency. Kani kita dealing agency, mau dealing dengan company apa, penonra. Kani pro komput, lalu ke company apa kawan, lalu kita touch, lalu ke hotel, kita kasih jenis siang sabar. Kini tangki nak upgrade, ni mana benong try tu keti, mangim kuah, bangi long try, kita long try, kalau kena siap, lalu kalau kena cinta juga sekarang, kita benong khawat bangi, dia benong dah kenapa? Pi kena kecilnya kena ke sorkar teng kungoi ni rupa masih persiap bor ke media mak iki kala iki bokal teng ke bukular kila pun kala ik an simit kila pun kala nak bayar yong sekali nak balik siapa yong kena gede kecilnya kena di kumung ngilam ni sini nak katakan kentu ki pada apa ke bring you don't trust this command be careful don't trust kena kuaman ke pemerintah lagi kai kebenja ya kecak juri Kamtam kini kena, wadah nak kemat jungki, hadin jungki, bapi kan orang jungki snake. Ya pai tamta, nak kamta, kad banim kapateng jungki cahit pendiri, nak kena siam, nak kata orang kentuki, no retreat, no surrender, until and unless we will come the winner. Hadin mudi yo ek jingjap, kena beri kon, ngaruh support kumboy orang ba, ngan don menta berki, sedegi ki, hakan orang menta, ngan ngaruh on cawan, nak kapor, malai mensi miki. Mar ni kejat beri jungi kejat beri berduk pelat kata jingi tilam kejing solam kejing susnai lam reg rispa pelat beri kedauti beri bisni baloni iwe dia nak kata ko trying kejat beri jungi kadang bi isi kadang bi po kumta nak leang janga nak pedam jur ya kena kecil je kena besar nak support nak appreciate dia ni kecil dia kena sama nak kumta kelawi dia kejat beri ngim kwa bagi kendau siap jungi kintu no reg kwa pakai keterai ke riti ke store kembali pada daulong suara kena rupak kepada hantai kadi ke paunam dari court school dari kena rupak an penduno untuk prime minister pendukung untuk ke India one plea dia kita cakap kena rupak dari kita cakap penduno atau kalau ke bab nim so ya lagi court adon di court school dari minta dak pak nura konrat sama pak Preston pak berkiwi tak ada lagi numla nak kalian jangan pendam jur yang bukan ketiga nak tentu ini sama ya sakmat go ahead no retreat no surrender until and always will become the winner.